na waka wakia kibeti Pegwaza. mena siana ini si maskulu masiono so medasia na easia o you recently ndena muwa Nondo abika nomba with ya ne tata mukako muya baikendo weka nano so medasia na ne wakete ne wathowie githeka maondo ndene wongamea That tembeye begindo wabetizie Mwana- mambelelion mwana ogelo kukulia no kemwe kule jo easia matwana ne miaka 16 lakini ndena muwa wango nikinene kwe wabayondo aika na niweka sete ta mundu umepyo kabisa siana siake azisome hapa ando basiopyo kwanza ota imagine pala paten na mugo wikata eagolia niende na kuumizia kinene kana netwa ekebeti kenge pathingo kindu kita wa hai kumize mbiki ndugo mize mutwano wa mathina ndugeze kukwia mutwano ni wa mathina lakini ndoa ni siku ni kufumilia bwana uzini mundu ukugenga manabe pe mundu ambiye utamu andwa ni kelele pathingo kindu kita u kila mundu mekwake ona kwa umundi pakethia patena mugo patheka leka kuwe wenda kwazia kata mugo ne kindu chapata kethia kibeti kilio ninga mutumia mugo Wenda kwazia hata hiyo pe kitumi cha kuongelo kibeti chake ile atwate atwane mona twatwana nduka itawo ozenzi bo ne mundu ai ekonyangulu ai ne kwethia yuni ne mutiaite ai mwe na mali pe dayo na pe mutwana sisi tayo na mutwana nyene ya mwana ndakazembe otwana afumilie hapo milejo mukana ka change logweza ikile miaka na yazonga nuko change mundu mwima ndabenduka eka yu tina mukenganite noti mwanza ile kenda tandatu kenda